hari ikintu satani kunda. Satani yanga abapagani bo hanze iri, yanga abapagani mu tubari, yanga zigandaya zirara zipeze zifite ibinyugunyugu, yanga barya ababoxere bagenda n'imitwe y'intare. Akunda umubandi wo mu rusengero uvuga ibyo atabaye. Akunda barya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bavuga Yesu batagira, bavuga ubugingo batagize. Njori mango narababariwe, wababariwe ryari, wireze ryari. Ino Bwana sifiwe. Haba masiyasa ngo turi muri 23. Ino ntibirahagera. Iri ohe hano ntibiraho. Iri iwacu. Ngo turi muri 21 ngo turi muri 28. Mbarahirira Imana yampamagaye. Surugamba izoba firusa kuko ntakizovamo keretse Yesu atarampamagaye. Yesu uzonzimye mu wahamagaye numva ko ndagurika ibyawe. Uzompanagura ini Bibiliya nzamuye imbere y'Imana. Ntakizovamo. Nta 28 baho, nta 80, nta 20. Abandi ngo bazotumire runaka ngo turebe ko ubujuke buba, nta bujuke buzoba. 20 ntizana ubujuke, 40 ntizana ubujuke. Bwana sifiwe. Anatukuzwa. Tima ozala riba. Kita tasamas. Relirandra tasafe. Kulela. Ariko tuboje Kotepa. tuzobona Yesu mu bwiza bwe butanga. Tafaribre tashafe. Tuzobona Yesu aje kwimingo. Anasiambre. Haleluya. Amafungo yose habaye fita kamenyekana. Abagabo bamwe bazagera muri ukamutorerera. Bamuheze ibiryo akamareza urukundo ngo nimurye mwebwe umwoni muwe ngo ndi mu mafungo. Naba bandi. Yesu yaravuze. Sukuma. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ngo mweho ni musenga. Ngo muze muja ahiherereye. Mwambare mwisige mwiboneze muhishe trust. Hatagira umuntu ukeka ko muri masengesho. Amasengesho yamenyekanye abayafu. Abayarangiye burundu. Ngo ndabandi baza bakorera ibishyo. Ahabona ngo ni indyarya n'abafarisayo. Bakeneye views, bakeneye kumenyekana. Aravuga ngo mwebwe muzamusha hiherere. Ngo data mu ijuru zahiherere. Haleluya! Bazabumva kandi saba. Sema. Data zabumva kandi saba. Shimwa Yesu. Ahiherere Satani yarahafunze. Ukuri kw'Imana. Umuntu yarambwiye ngo yabonye Satani imbere y'icumba cy'amasengesho. Ngo afite inkoni. Ngo umuntu yaza ngo kubita rimwe ngo akamasubira muwe. Ngo araruhabona ko abantu bose bekabararanga. Dusigara turi abapasteri batagisenga. Dusigara turi abavuga butumwa banamutse n'abagore twashatse. Barabizi na mugicuku tuza tugona kifuso yikore ibirayi. Baraho baraheba biraranga. Twagera hano ngo nibashiremo diskete ba. Prole la sas. Akuza kubifatira umugore yaranciye amazi. Mani zonkure muri isi. Akuza kubibonaho hano umugore azi ko nazimye. Munzu narazimye burundu arabizi. Azi ko tubona $100 ntitwibuka icyacumi akabimenya umukobwa wa nyinshi. Wamana we sinkuna. Imana subwa magambo. Subwo kurya no kunywa. Imana izayambarizwa. Muzamugira ngo naha. Bibiliya ivuga ngo muyishimire ngo ahera ha. Haleluya! Apana muri sepa. Si muri sepe. Imana ihimbarizwe ngo ahera ha. Iyo nzirika na hohera nihi. Bibiliya iravuga haleluya!
soyi. ngo n'inyamaswa z'inkazi we Zizayica. Bibiri iravuga Bwana asifiwe Bwana sifiwe. Telema. ngo ninde uzazamuka umusozi w'Imana ngo ninde uzahagarara hera hayo ngo nutanduye mu mutima Suru. Kita da samara gani. Rurasa ni kutuma. abantu bafite amapornografi mu matelefone ngo duheze Imana icubahiro abadamu bafite amamesaje yanyu yo kubatereta mwarangiza ngo Yesu ni umwami abandi bakuzi iyo muza murara kwa Satani akwa isa rimwe sinsirimba ariko ukunda abansirimbi amakuru siyo mvuga ngurangiza irambira ngugenda uhagarara imbere y'abari abantu ngo batangatange ngurebe ko warabogarukira Yesu Imana yarambwiye ibanza kumbwira amakuru menshi ngurangiza irambira ngo wirukange ngo utangatange bari abagabo n'abari abagore ngurebe ko harabogarukira Yesu ngo uhagarara imbere yabo ngo uzubaganiriza ubaturutse imbere Shule lande. uzubaganiriza uturutse imbere nguteza amaboko bavana abakunda urukundo rwo gufa tawe nanga haba namba tacho mfana icyo dupfa nawe ni umwuka udahura nico Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. tema Kita pase. ya Ararilida. bwende Shilabra de save. kindumbwe cha utukufu Pa pipa pas. Bwana Yesu Bwana Disambre. Carrier. ariko tuzayisiyoni ba niteguye kuzabona Yesu Tamona Yesu. niteguye kuzabona Yesu Tamona Yesu. niringiye kuzabona Yesu Tamona Yesu. haleluya aya masaya apana y'umuntu apana muri Matayo no muri Luka no muri Yohana aya masaya aya maze kubona Yesu aka nabonye Yesu rimwe mbona Yesu bwa kabiri kandi uwo nabonye suri yo muri filime si wa mwongereza si wa muhungu utwanwa w'akazungu nabonye wapfuye akazungu nabonye inkovu zo mu rubavu nabonye ugifite za nkovu z'imbere Sala. Bwana asifiwe Bwana sifiwe. Ralare de sambe. Yesu Bwana asifiwe Bwana sifiwe. ngora bitegereza Bwana asifiwe Bwana sifiwe. ngora bari ngobona abantu babiri mu gitera Yesu karikire kiri yawe izimera gusa none kare iriya ni hari naba babandi Hasa. Oh. asanga ko akwiriye kugaruka mu rugo rwa se ahera karagaruka maze se makirani babazi isuzumye asanga ko Maniravuze asifiwe Yesu kika ya Mungu nukuri gutya ndayumvise iminsi 40 mbanze ngaruka aho ngaho nta kivusi 21 ni igipindi cy'abaporongo bigana abandi uzojamo uba mu mwijima usokemo ugeze mu icuraburindi uzojamo uzusambana usoka uzukuramo uzojamo uza wiba icyacumi nuvamo uziba n'ifaranga z'abandi
imisi sizizana ubujuke, mirongo sizizana ubujuke. Igufuri ntabwo ifunguruzo zayo baza bazikubita hano, kandi ngiri inzu ndazaza ngo azane dokima za parcelle ngo arigereke gutyo ngo inzu ni yanje, kandi ntabwo azana ibigango ngo aritombokere ngo te twa kitayisi no diragumara inanasi, kandi nushiramwe ifunguro tugira gutyo. Inzira ni nugushirayo witonze warangiza ugahotora bigakira. Inzira y'ubujuke nimwe sizibiri simisi 40. Petero ngo abwira abaje kureba ikimuga bahumiwe babonye ibintu batarabona, bumvise ibyo batarumva, ngo barababaza ngo bagabo tugire gute ngo duhabwe impano y'Umwuka Wera w'Imana. Petero ngo arababwira ngo nimwihane muhindukire ngo ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa bibone kuza. Niyo nzira yonyine nta yindi baho, nukwihana, guhindukira, kureka, kwezwa, iminsi yo guhemburwa ikabona kuza, ikabona kuza. Umwana w'ikirara yakoze ibyaha bitatu, gira dusenga Imana. Yakoze amarorerwa 3, yakoze ibihigo 3, yakoze amashano 3. Haleluya! Icyambere ngo umwana yakoze ngo yishe Sagiha, ngo asaba umuraguzi usabwa n'abapfushije se wa munsi wa nyuma wo gukurikiriyo, ngo nibwo bazabagara umutungo w'umubyeyi we yagabuje Sagiha. Mu yandi magambo yaravuze ngo papa wararambye watugura, nimba utazopfa pezo twanje nigi, ngo yasaga n'uwishe se Sagiha. Turi kumwe ba totesa icyakabiri ngo yahunguza ategekwa na se ngo abicigenge n'ikirari, ngo agenda yerekeza mu kidaturwa, ngo abikirara shamba. Niba Paulo yavuze ngo ukovu wao ni wa midomo, ngo hawajali nguvu za msalaba. Haleluya! Haleluya! Bwana sifiwe. Ngo ahugwishurirwa kutari ngo bigira ibyige sinzi kwigira ikigenge niki. Umuntu araririmba akangwizoka avuga kundimi agatereta abagore, arayobora ikanisa akiba amafaranga n'amaturo, asaba amafaranga y'itike y'umuvuga butumwa akayakatira hagati agasigamwe muyiwe ku Mana yaje. Ukutuzogire guteba ningo guhumirwa no kuri kw'Imana, ukusi ngo guhumirwa ba ariko Mana yaje. None wobyuka gute muri bene yo paruwase ukubwiriza kwanza yarasinziriye muri we, azazana ubutumwa bw'uwapfuye. tasatasa. Bwana sifiwe. Buriya ntawe utanga icyo adafite. Umuntu utagira ubugingo ntiyotanga ubugingo. Paulo yaravuze, Petero, Yuda yaravuze ngo abo bapfuye bahagaze ngo ni ibiti bitagira amashami. Ton salam peut passer. Tranche les bonnes. Uriya nta muntu wo kubwira icyo atabaye ngo kikigwereho, nta wo kubwira ikitaramuhinduye, nta muntu uzokubwira urukundo adakunda, nta uzokubwira amahoro, nta uzokubwira Yesu atagira Yesu. Tibibaho. Nta uzokubwira kwezwa atejeshwe. Paulo yabwiye Timoteyo ngo mu minsi y'imperuka Simperuka. Timawe Qui va sauver? ngo bazoba ari ibyigenge, Relarandre testas. ngo batukana babesherana ari ibyigenge cyane, ari indashima batubaha ababyeyi babo, ngo bavuga kwera bahakana imbaraga zako.
ngo benshi bazago bave mu byizerwa ngo bayobejwe n'abigisha b'ibinyoma Sawi. ngo bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo kiza ubushewe. Yesu yavuze Yesaya yavuze ibyo abagore barindwi mu minsi imperuka. Nari nzi ngo n'abakobwa b'abanaka uzogenda ugakwa set fan. Ese nuko warya? Set fan. Niko nari nzi ngo n'abagore barindwi mu minsi imperuka ngo umugabo umwe azogira abagore barindwi. Bazomubwira ngo tuzigaburira, tuzinywesha, tuzimenya no kwisinda no kuwembe, tituzogusaba nizo umusatsi, haba no zo gusiga inzara, haba n'umukate wa mu gitondo. Bijya byo gusopa ipantaro ntituzobikora. Bijya byo kubaza niba nta kandi no kureba muri telefone yawe ngo warundi wavugishije. Utureke twitirirwe hano hanze kwitwa bapfakazi byaratugoye. Hano kugenda ndarupeta mu bandi biri mu kudutera nk'igicucu. None ureke tube abagore bawe. Namantekereza nti cyo gihe kizoba ryari mu gatwa. Umwe yananiranye. None twongereho batandatu. Ngomare ukuri kw'Imana kumaze kuza. Ndihana mbwira Imana ngo mbabarema. Nije muntu wani muzomva bibiliya nyuma y'abandi bose uko bakabaye. Bose babaho. Nishiye wanyu. Sinzi nza kunama ukundi nefite ubutero rubi. Sinzi yonza nge. Nimweze sicubahiro. Abagore barindwi bavugwa ntabwo ari abagore abakobwa bazigaba cyangwa babasinzira basi. Bibiliya sabo yaravuze ngo mu minsi y'imperuka itoro rya Kristo ngo rizamubwira ngo kwitwa abapagani bo hanze turabyanga kurupfu. Uzi umukobwa bambwiye bati biwigize inzoga nta munyamurenga uzogushaka, nta muntu uzogushaka uzunywa inzoga ngo inuje mu ikorara usanga abandi uzunywa ari kuririmba ikorara ni uzobona umugabo yamavayo kera barashatswe ubu afite abana babiri, afite abana babiri kera yarashatswe. Abagore barindwi bazaza n'aya matorero n'aya makanisa. Utwemerere kuba hanze ngo batwite ruvumwa ngo banite maraya banite umurozi sino byemera. Unemerere nitwa umukristo, ibindi bisigaye nzimenya ntacyo uzogukeneraho. Ibyitwa amaraso yawe n'ijambo ryawe no kwezwa ushikirwiriye nzihangira abanje bavuga butumwa n'iryaje jambo tuzogira bacu bari korari tuzimenya kuri buri tuzishakira abapasiteri bacu batabikora, tuzishakira abacu bayumve de sangana veriale moyele no castambela rare distance côté de vas trangele da bis na yombe ya nchi yangu nema tuzaja mu ijuru. Haleluya! Twiringiye kuzaja Siyoni. Tabona Yesu. Twiringiye kuzabona Yesu. Tabona Yesu. Twiringiye kuzabona Kristo. Tabona Yesu. Takindi dutegereje. Hakuna kingine. Hari gisaza cirabura muri WhatsApp. Kiza kivuga ngo tumaini langu ni kumuona Yesu. Kumuona Yesu. Ngo sina tumaini lingine. Ngo hata nizikwe kaburini ngo niwe wa kwanza katika ufufuo. Ngo tumaini langu ni kumuona Yesu. Ibyiringiro byanje no kuzabona Yesu. Milagane tele desambre. Quique descende. Puh. Tote descende. Na wachawi watatanga kama kia andamano kubwa siku ile kwenda motoni. Nabo basambanisha igurupe inyuma barabu abasomali indavanga abadiyakoni babandi biwani bose bari inyuma yabo abizera ngo bazobahagaza ahangaha muri byaravuze ngo imbere yantebe nzohagarara ngo zobashanye iminya sala abatwabirije ubutumwa bakareka
njanye iminyago nishikirize Yesu. Yes. Nzoba njanye iminyago nishikirize Yesu. Nzoba njanye iminyago nishikirize Yesu. Dufite abapasiteri b'ingumba. Nta muntu yabwirije ngo akizwe, ari mukurarira magatateye. Abantu bavuye ku kabingo babatijwe bakurusha n'umwuka n'igitaramo. Uzurya icyacu mari imbere y'Imana. Uzohagera uri nkokore, ushoshoje utagira na. Ninde wohamya ngo kubera icyo wamubwiye yagarukiye Yesu. Tuzoba komedie. Teye uvo kwanza. Abasitare. Tuzoba aba bandi kwirwa dukirikita abakristo no kubashekerera. Aya. Iyi yashobora mu kubasiga. Yashu. Twiteguye kuzabona Yesu. Haleluya. Manu visenge. Yesu ryanje. Icyo kwinjira nuko ene wacu akizwa. Pausa la guerre. Kida sa. Hallelujah. Tima. Kida sa fala fada saganilande. Lawidi dande sagan. Frita ebeni zandi fri. Presidente Grova. Tofta verde wegina sa. Fika jina la Yesu. Fu. Lesi baride. Uyu mwana mu cyakabiri yakoze yanze itegeko ryase. N'abantu banze kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Kuyoborwa n'umwuka bitandukanye no kutubwira ngo muri 80 nuzuye umwuka wera. Umwuka wera suwesho. Umwuka wera su umwaka ushize. Umwuka wera ni imbaraga zituyobora nonaha. Ese muza makuru cy'umwuka wera ari icyo bazavuga ngo kuyoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Si ukuvuga ku ndimi no kuzana tukabwiriza inkuba zigahanuka. Oya, nuko umwuka wera aduha ubuhanga n'amayeri yo gutambuka umugore w'abandi akavuga ngo uyu muntu ari mu Imana. Ni umwuka udufasha gutambuka amafaranga yataka yatagira nyira. Ni umwuka ashoboza mwitorero ryabaye mwintambara isa tumba n'abazimu. Isi yashize benda kurigwisha ikuzimu. Ugahagarara bigatambuka nta kimana izakubaza. Niko kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Niko kuyoborwa n'umwuka. Umwuka azatwereka uko tutambuka tutanduje umwenda w'umutima. Tutagize ikizinga cyangwa umukanyari. Ngo tumeze nk'abagaragu bategereje shewe. Yesu aravuga ngo ahirwa umugaragu ngo data bushazoza agasanga ari maso. Abo ni bande n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu. Abo ni bande n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu. Abo ni bande n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu. Itorongo niriva mwisi ngo mareka bazarirangiza ngo rituga tugisazura ngo rizamutse rigiye ngo bazobaza ngo se bariya ni bande ngo bariya ni bande kirimo kitadasa ngo bagenzi babo bazababwira ngo nabacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana ngo
ngo bagejejwe hano n'urukundo bakundaga Imana. Waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Abakoranaga urukundo ngo bazahura bahimbaza Imana. Ngo noneho ngo ko abandi bananiwe rugikubita, abandi ko bananiwe umwaka wa mbere n'uwa kabiri, abandi bagwa mu maparuwasi, abandi bagwa mu bishopu, abandi bagwa mu apotre, ibo ni gute bagize ngo ni ibintu bibiri, ngo banesheje yanzoka ya nyamaswa, ngo bayinesheje guhamya kwa Kristo, ngo n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, damu ya Yesu we, damu ya Yesu, damu ya Yesu we, damu ya Yesu. Kita samba igwa Yesu gumala. Hani mikengo ye mumusaigwe sinitya walitelinya lyange omusaigwa Yesu hiyo akila na ye Luganda tetulumanye na ye mbagambe mbiburiramo wanasifi nikigande narimvuze ariko ndi muruhe mugira ngo ko ari ikintu nzi ninguko nzi kwigitoki kibaho ko hari peta ngize hari cyubahiro ko ngize none kindi niki ikigande kukimenya bivuze kigira icyo kimaze nuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Sawira pasa Kane kabisa. Nta mugora wo ntungutu n'abatara none niki kizomuza kuja abo tubana nga baza batanga amafaranga agakora ico bayatanga singuyu mwari tugiturira Imana tazoguhana Tuzi iyo baba. zubona ndi umubandi mu paruwasi Oya kabisa. none kizobuza agaki kandi sinza kubana n'umudamu haba nubwo yontuka kantuka kuri mama kancira rwararangi sinkigira kanwa ko kumusubiza Yesu yaraje arampi rwararangi no tubuza kuzabona Yesu ningiki mutekereza tacho twabanye nawe hari primus harakantu umishaka tegereje umukiza kwazaza kw'ingoma kamusanganira buriya Bibiri iravuga ngo Imana yavuze rimwe cyangwa kabiri mu nzozi ngo nuko abantu batabyitaho ahantu uzomenyera urugero rw'Imana mu mutima wawe tukazururebera kuri ku mwanya wahawe mu rusengero uzururebera ku kintu kitamo uburyarya n'igipendereyo n'inzozi ninde wari watora ibijarota Bibiri iravuga ngo bafite mu mutima inzira zigana Siyoni abakristo bazabika ukuri kw'Imana ijuru rigakinguka yako baravuze ngo binibutsa ngo akabona ijuru rikingutsa abona Imana abona abamarayika nico gihe bamwe azayika gutya agatangira kurya inyama taguse mugaca yatumbye akarota umwijima ibikunduke ngo bari bamwicaye ku ijosi ngo turanye n'abantu babi ngo nabonye imbuga n'inyabu n'ipusi ico gihe abandi babageze kwikorasi na ababahorera mu Eliya ngo kandi kuko Eliya yaganywe n'ingoga wawe wabuzimana ukiri hano uzutekereza ngo uzoyibona umunsi wa nyuma waribuze bakaba Imana yarakubwiye ugira Imana itazivuga ugira Imana yafuye ugira Imana ikiraga iyo ukoze ibyiza ntigucaha iyo ukoze ibibi iyo ukoze ibyiza ntigushima iyo ukoze ibibi ntigucaha mbega iyo Mana wa Mana rubiwe warumana we warumana rurerega abantu we abandi Imana yabizivuga imbona ndeze w'umusozi zaririmba Hosiyana Imana kwambuka kwa ruzi zaririmba Hosiyana. Kuri bitwa tugira ngo abantu barakundana ukuri kw'Imana mu ijuru data wa twese ntabwo ari urukundo niki bano bahungu bo hanze baza baririmba bari hana nabandi naba Beyonce I love you
No one like you. I think about you. Oh, my lovely forever. Muzamutekereza mu rukundo rw'Imana ni. Muzamutekereza ngo ni aya magufa n'inyama biba muri urukundo rwaruzi kofi. Urukundo icyo rukundo. Bwana sifiwe. Uzwa Yesu. Imbuto z'umwuka Ziragaragara. nyuma y'umwuka ngo imaze gukura ugasagambuka gaba amashami ku mashami heriki imbuto ngo ya mbere niki none ko Yesu yavuze ngo uwo mwuka w'ukuri naza ngo azotsinda abisi nyuma yabwo aravuga ngo kandi ntibishoboka kwa abisi bo muhabwa umuntu yoforoda akaba ari uba bishop yokora amanyanga akazitira akashira umugore aha umupanga yaha musaza umugore akarizinga ariko ntiyoforoda ngo yuzure umwuka wera w'Imana. Bibiliya yavuga ngo ntibishoboka kwa abisi bo muhabwa. Paulo yaravuze ngo umwuka w'Imana ngo azahamanya n'umwuka uturimo ngo bikuzuza ko turi abana b'Imana. Tote. None ninde wohura n'ivoka ha agahita ifata akayijya muri espace ya l'air comme ça. Ninde woyifata? Ndaho. Ninde wohura ni papa ya hamuzira yonyine nta muntu ndawicuruza ukamwisingira ukayirya. Ndaho. None muzamutekereza ngo uzobona urukundo rutameze ku mwuka ryari. Ryari ko batagira umwuka none bakunda ryari. Nuru rw'isi rubatera no gusambana no gufatikanya gukora ibibi nibizira ngo ndibovana namo bakaja kumena amaraso ngo bavana namo bagasambana ngo ndibazomena ndanga abantu. None ugo nurukundo umuntu agakunda umugore wa kabiri ngo nurukundo mwe Yesu ari hafi kuza diyabanza urukundo harabanza umwuka we umwuka wera yamara kwera ageze mu gihagararo gikwiri. Paulo yaravuze Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Umuntu w'Imana ngo abone kashitse rwose ngo atakibuzeho na gatoya ngo ageze mu gihagararo gikwiri yapana cya methodist ngo cya Kristo ngo garepfa aravuga ngo bisa naho Imana yingingira abantu muri twe kwiyunga nayo ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Turi wajumbe pa nafasi ya Yesu. Turi intumwa Wakabisa. nigeze kugira igihe nkazanireba mu kirori ariko ukuri intumwa mu cyimbo cya Kristo ngasanga nkagira ariko ukuri intumwa mu cyimbo cya Kristo uzaho mvuri muzima ugira ubwenge uri intumwa. Hari umugabo wanditse gatabo ngo ni Maxwell kavuga ngo kefere Jésus à ma place no kuvuga ngo ngo kuvuga ngo niki Yesu yari gukora mu mwanya wawe cyangwa niki nokora mu mwanya wa Yesu niki nokora mu mwanya wa Yesu niki nokora mu mwanya wa Yesu yageze hagati avuga ukuntu byamugendekeye aravuga nigeze kubibabwira ngo umugabo wapfushije umugore akenanye n'umwana yenda kumupfira ngo arambwira ati pastor ntabara n'umwana tugiye gupfa niba hari akazi wonsabira muri aba bakire mu rusengero ndumva tugeze habi ngo aramubwira ngo mva imbere ngo bice mu gitondo pastor bari ubwiriza ari kuwa gatandatu ngo abwiriza ngo nkuko Imana yakunze abari mu isi cyane aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje data twese yadukunze. Wa mugabo ngo arabaje ngo ese pasiteri karavuga ikimwe muzamwumva tuzamwumva icyongereza none ko ndarimo kumva ibyo avuze avuze utaravuze ngo dukundane urukundo rwa kivandi umuntu akunde mugenzi we ngo aragenda afata pasiteri amwe ngo simba numva ibyo wayo ubwiriza ngo pasiteri atamwitayeho umurengwe w'inzara na stress ngo bimutura hasi ngo abantu basakuje abwira umugore ngo mutahane muhira ngo uyu umurwayi wacu ngo yageze mu nzoza muri koma ahera ku cyumweru ageza mu gitondo cyo kuwa mbere cyo ku cyumweru kindi atarava muri koma. Noneho ngo ahembutse pasiteri amaze kwitegura na Bibiliya harimo apanga haje kubwiriza hejuru yo kwezwa ngo wa mugabo aregukana amubwira ngo iyo abari Yesu natakiye ngo iyo abari Yesu nabwiye ngo niki Yesu abaramba ngo arangize yamacikana arapfa. Wa mugabo mbabwira umugore ati egera ni murambuje kuri morgue ngiye gusezera ku rusengero ku kanisa rinani arataha ngo aje ku kanisa ku cyumweru yaravuga ngo simbiriza aravuga ngo ngiye gukora nk'icyo Yesu yari gukora aravuga ngo mutekereze nkanje baba imbere ngo iyo abari Yesu uyu mugabo yatakiye ngo baramuhaye icyarya ntabapfuye none ngo iyo abari Yesu ngo iyo abari Yesu aravuga ngo mwabantu mwe ukungana guhera none sinkwiriye kuba pasiteri wanyu musigara amahoro ngiye gutangira irindi torero risha
rifite injyana topic teme rifite icyerekezo kivuga ngo itorero Yesu yotangira abaye ari hano, itorero Yesu yoyobora we abaye ari hano. Umugabo mukire ngo ashikuke hejuru avuga ngo naje data yarapfuye ngo asiga ibitagenda, ngo yaba ari Yesu se yabisigiye ngo yere kubijana kugeje gukorera Imana. Umwana w'umukobwa aravuga ngo naje ngiri, ngo yaba ari Yesu wari ufite byose ngo yorijana rikaririmbira Imana kugeza ngo basohoka ari batatu ngo baje gukora itorero rivuga ngo yaba ari Yesu warahari Yesu ari. Abagabo batandatu baritse kugira ministere ivuga ngo izina rya Yesu ntirigatukwe bagihari, ngo izina rya Yesu ntirigatukwe bagihari, ngo rigendera ministere ge iyo niyo zina nkuko kwani kwa Shalom. Ibo baravuga kuko mwitwa Shalom, bo baravuga ngo izina rya Yesu ntirigatukwe bahari. Noneho rero mu ngingo z'indani muri boga nkuko ngo tuzoreba abarwayi, tuzoreba ibo baravuga ngo icyambere kituranga ngo nta uzokora icyaha muri twe, icya kabiri ngo tuzokora ibyo Yesu yari gukora aba yari hano, ngo ibyo Yesu yari gukora, ibyo Yesu yokwiriwemo nibyo tuzirirwamo. Sala paste mambo makali. Torero ry'Imana turi mu bihe by'amayobera, turi mu bihe ntazi tumva. Mana yambwiye, Imana yo mu ijuru yambwiye ngo igihe niki ngo uhinduka ahinduke, amahirwe yo guhinduka agihari. Icyaha cya gatatu uyu mwana yakoze ngo ibyo byose yamuhaye ngo yabyishe nabi kusa, ngo abigicibwa arangara. Amategeko y'Abayuda aravuga ngo umwana utagira umuryango, umwana bahuriye nawe mu gasozi w'inzererezi utagira umuzi n'umuranga, ngo azicwe n'umubonye wese uko ahamuboneye, ahamusanze mu ishamba kwiriba mu kagezi mu gasamba ngo azo wamutsinde. Ni ukuvuga ngo uyu mwana yari yemerewe gupfa aho ageze, aho azerereye hose. Bibiri yavuga Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Amenya ko ahera ko aragaruka maze se akira n'imbabazi, isuzumye asanga ko akwiriye kugaruka mu rugo, ahera ko aragaruka maze se akira n'imbabazi, isuzumye asanga ko akwiriye kugaruka mu rugo rwose, ahera ko aragaruka maze akira n'imbabazi. Fragile. Muzi ko tuba duhenda Imana. Wakangaye umuntu yarambwiye ngo umudivorce yaje ngo yaje kumubwira ngo namushingire tesi wanyu, ngo pastor wacu yarambwiye ngo amaze imisi agira intambara ngo ntiyari yanze, ngo ariko kubera ngo intambara igira hano hanze ngo nyabona none ngo nashaka undi mushingira ngo bidasaba kumufata. Mana yake ntaretse ko ari icyaha, ashatse amayeri na siyasa yo kubumba itorero ngo rigumeho, abakorari ngo bagume baririmba ariko muri we yabashingiye. Yo Yesu nta mayeri mugere yo guhenda Imana, nta bitekerezo byo guhenda Imana bibaho. Neze si cyubahiro ba atukuke. Haleluya. Kanangirize muri iri jambo Bwana. Amen. Bangutere haleluya sibiri mwari. Imana cyubahiro. Uyu mwana wasigaye kwa se kera nari nzi ngo n'umwana muzima cyane, ariko nyuma aho menyeye ukuri nasanze ari hanze. Murumuna we yakoze ibyaha bitatu, iwe yakoze bitandatu. Murumuna we yakoze bitatu, wakora bitandatu. Bibiri yavuze ngo aturutse hariya ise ngo agira gute
aramubona ngo aramubabarira. Yego. Ha? Yego. Ngo aravuga ngo nibashaka inka igize gute Ibyibushe. ngo bamena amaraso. Bibiliya iravuga ngo hatabaye kumeneka kw'amaraso nta kubabarirwa y'ibyaha. Yego. Ha? Ni mumena amaraso arababarirwa ibyaha yakoze. Icya kabiri, iyo umuntu akoze ibyaha mu maso y'Imana bameze gute? Aba yambaye ubusa uko yakabaye. Ngo bazareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka kw'abera. Ngo yari yambaye ubusa uko nyine yakamubyaye imbere y'amaso y'Imana, ateye isoni, nta mwenda w'ubukwe. Ise ngo ategeka ko bashaka umwenda uhenze cyane. Uwo niwo Kristo yambitse abari bavuye hanze mu kanyanga. Kristo yawambitse abari baramugomeye. Ya none mwamuntunganye n'ururimi rwanje urwese, nanje nzoririmbira iyo umva umwenda mwiza w'igitare ukwiriye muri cya gitondo. Icya gatatu ngo se yaravuze areba impeta nziza we ngo bayimwambike ku rutoki rwiwe. Iyi mpeta yari isigura ngo ni ikidodo cy'umwana wo mu rugo, niyo kashe. Benya Yonatani yakunze Dawudi ngo yiyambura umukandara n'ikidodo, ariyo mpeta y'umwana w'umwami, ikashe ya repubulika ngo yambika Dawudi. Byari bivuze ngo iwacu ubwami burashize turabuguha. Ngo ategeka ko bamwambika impeta isigura ngo uyu mwana nuragwa muri uru rugo uko biri kose. Yesu yaravuze ngo singa ibita abagaragu ngo kuko abagaragu batazi ibyo shebuja akora. Noneho ngo mbise inshuti, ngo muri inshuti zanje ngo nimukora ibyo data. muri inshuti. Umwana ngo arigira hafi aratsindagirwa ngo abasamura ngo cyabaye. Amakuru nayanga ya Kofi. Bana sefiwe. Ariko Kofi uri umuntu mwiza kabisa. Cyane kabisa. Nta kibazo niki. Nayanga yuko byagenze. Harabaye ndi akabi. Ha? Aze ngo sagira umunezero. Isagira umunezero. Bibiliya iravuga ngo mwinjuru ab'impundura umunezero ngo uyu muntu umwe muzi evaluation zibiterane byacu kundu turi abanyakamere n'abanyamubiri. Tuvuga ngo abantu bari baje ngo tuburaho tubakwize. Ngo uwo munsi ngo twabaza inka zitatu ngo zibubusa. Ngo noneho ngo n'umudepite yari yaje. Ngo n'abayobozi ngo baho hafi ngo bari baje tubahana ijambo. Uko kamere we wasiwe watugoye mu itoro rya Kristo uzosohoka ryari. Evaluation y'igiterane sabo baje. Ni umuntu mwagarukiye Yesu. Ni umwagarukiye Kristo. Ni umwagarukiye Kristo. Harurwe hari ndamurwe ndanice hari wimwe hari zimwe Ça fait. Nos interprètes dansent. Je mériais un ensemble bandé. Wasize mirongo ingahe? 99. Aja. Ushaka imwe yazimiye. Evaluation y'igiterane Kofi. Sichuya. Sichuya kabisa. Sitike igoma. Jamais. N'umuntu umwe. Wagarukiye Yesu. Okay, yes. Andrea yabambiwe hagati y'Uburusiya na Checheni za Bosnia. Hariya hafa. Ngo bamuhambira ikamba buraya ha. Ngo amara gatata taracikana. Imitsi iracika, imigozi irinjira, itangira gukeba igufwa. Ngo muri iyo minsi 3 yo gucikana kwe, ngo yaza abwiriza abahinga n'abahinguka. Ngo akabwiriza abayisi n'abagenzi. Ngo akabwira Imana ngo Mana, ngo ndindira umutima, ngo ntagira ikintu notekereza cy'umugaye mu mwanya wanyu. Ariko ngo akavuga ngo Mana muri imibabaro yanje ngo garurundu umwe amenye Yesu umwana w'Imana. Garurundu umwe Mana yanje. Ngo Musa bambwa yaravuze ngo musaraba mwiza ngo nari maze kirekire kwifuza. None ngo ndakubonye musaraba. Wowe ntiwarukeneye kuba bishop oya. Wowe ntiwarukeneye ko bazagutwaza amazi. Ntiwarukeneye babiri bo kuza gutandura n'ibindi bimeze neza bo kwishaganya. Ntiwarukeneye ngo bazaba daddy Gite. ngo jewe susi yanje nisi namaranye na Yesu nari ngira ikifuzo kimwe ku manywa na nijoro ngo kwari kuzakubona musaraba. Ni wowe nagaza nifuza musaraba, none ndakubonye musaraba we.
ise warene Jimmy ngo yubatse amatorero arenga 140 ngo yabwirije abantu ku isi batabaho ngo umunsi yarari mu bitaro rwa kanseri yenda gucikana ngo ariyo muri koma yaregutse ngo umukaza namaza ngo ese Jimmy ngo ubaye gute ngo aravuga ngo ndumwe nagarukire Yesu ngo iryo jambo yarisubiye mu incuro zirenga 100 ngo acikana avuze bwa nyuma ngo uwundi umwe nagarukire Yesu ngo aracikana uwundi umwe nagarukire Yesu fanya kama Andrea leta Yesu uwundi umwe nagarukire Yesu kidufite intego yabagarukira Yesu shimwa yawe Golgotha shimwa nawe wava nziza muzi cyabaye ngo se atumira abantu imihingo yose ahera Nyakabiga abantu bose aratumira baraza ararunga arazana ngo binjira mu birori grafreraga wa mwana w'ikirara ngo aracyari mu murima kandi mwumve namwe gasamuragwa yagazayirira mu isuka mayembe ku rutugu ibi amabavu yari yaramumaze n'imyate uko ngo n'umwana wo mu rugo Yesu yaravuze ngo umugabo umwe yarafite abana babiri ngo asanga umukuru yamubwira ngo uja mu murima wanje wa mukuru ngo ahita avuga ngo papa ndanze kuri imbere byo ngibyo ariko ngo mukanya ngo aravuga ngo nyamara kiriya papa avuze reka nubahe ngo ahita aja mu murima ngo asanga muri munara aramubwira ngo ja guhingira uruzabibu rwaje we ngo aravuga ngo papa ngo ndagenda ariko nyuma ngo ntiyagira gute yagenda Yesu arabaza ngo ese muri aba bana bombi ninde wakoze cyose ashaka ngo baramubwira ngo nuyu wa mbere ngo nubwo yabanje kwanga ariko nyuma yarihanye ngo aragenda uyu yaremeye ariko aranga Yesu arababwira ngo mwebwe mukibwirizwa mwaravuze ngo murakijijwe ngo murangize mwama mwanga gukizwa arababwira ngo bamaraya n'abakoresha bikoro ngo bazoza batambuke babanje kwanga ariko nyuma bakorwaho mu kabari baraza barakizwa bareka inzoga bareka ubumaraya baraza binjira mu bwami bw'Imana mwebwe rero muravuga ngo murakijijwe mugumana ibyaha mu iparuwase mubinywana meza mukuramo inda abana bazabirirwa barira impinja ziratemba mwana mukobwa ukungiza ucyuko niko kuvuga ngo ni mwene wa musi umwe yazaririmba umuhungu umwe aravuga ngo ahita mwegera wa muhungu ngo aramubwira ngo wa mukobwa we aramubwira ngo wa mukobwa we ngo imbere yawe mbonye umuvu w'amaraso ngo uri mu impinja zibiri inzoya zibiri ngo zigenda zirira Mana yambwiye ngo imbere yawe ngo ari impinja zibiri ngo zigenda zirira wa mugore wa mukobwa aravuga ngo yakuyemo inda zibiri ngo abo bana aramubwira ngo nabi Imana yaneretse imbere yawe uzuja mu rusengero bakagenda imbere yawe kibabi inyuma ntibazabaje buryo ni imivu y'amaraso ngo zitemba mu impinja zibiri zazigenda ngo zitaka gahinda n'umuwabara nyabibone yaravuze kuba Mose yavuze ubuhamya kuri Betlehemu hariya twari twagiye mwari muhari aravuga ngo yabonye ikundi ry'abana ngo horana gahinda bapfuritse ngo arabaza ngo ese abana bako batazabishima ngo baramubwira ngo nabapfuye bishwe ngo bapfunyitse ibyabishe ngo barinze bene byo ngo nibaza bazobibashikirize ngo babone kuja kwishimana n'abandi babo tangaza Edward shika acheni zambi twagana mu masengesho umuhungu twari kumwe ababeza berekwa arambwira ngo yumvishe ngo umwana yamiriza mu rugo rwanaka ngo yamirize ngo umwuka aramubwira ngo niwe mwuka wa nyuma wari usigaye mu nzu ye ngo inuma ya nyuma ngo iragurutsiragiye no kuvuga ngo mwabo hasigaye ikizimu ngo bucyo tuganire no mudamu arambwira yatewe ejo bundi twakuyemo inda kumbe niwo mwanya wa nyuma ngo inuma ya nyuma ngo isigare igenda iragurukira genda Imana yakoze ibyaha bitandatu dusenga Imana ngo yakoze ibyaha bingahe bitandatu babwira ibintu byamubayeho bya mbere ngo mu rugo rwa se habaye ibirori ntibamutumira ngo batumira abandi bose iyo bava bakagera wumve samuragwa kandi abo ntimugire ngo n'umwana w'ikirara cyangwa ngo n'umwana wari wasigaye mu rugo naba abantu baba mu rusengero batahindutse
naba baza babwiriza baza bahagarikira, naba batigeze baje ku kabare ngo bo barakijwe ngo data na mama ngo bagazatanga isadaka ngo muri Sunday school, nabo ngo ntiyigeze amenyeshwa ibirori byabaye mu rugo rwabo. Abandi baratumirwa baraza barakingura izu ibirori barinjira, tiyabwirwa amakuru y'ibyabaye. Hosele dance baramwibagirwa. Ngo ahingutse ngo yumvaga sa kumwaba arabaza ngo ese niki cyabaye, ngo umugaragara mubwira ngo rega murumuna wawe ngo yaje so yamubagiye, ngo yama akora irindi kosa, ngo aravuga ngo kupfu ntacyo nkoza mu nda sinjya ngo yamazira. Ngo cyakabiri ngo ateze akaduruvayo na bombori mu birori arabikoroga abantu bose, nibo babandi nta mupfagane wo hanze uzokoroga ikanisa, nta munwara umogi, nta muntu wo mukabari uzokoroga ikanisa. Abari koroga nabari bamo, abari rwanya abanzi baryo nabari bamo. Aravuze ngambanira ari he, ari muri ngwara bati ninde muri twewe kuzufana bakuvuga, bati mwitonde mukanure mwese ngiye kubangura ukuboko turamaduhuriza nawe hano ku isahani ubu ngo amanure gucya Yuda yamagira we timureba Yuda ngo yamarakara ngo se ni jewe, ngo wakabimenye ni jewe nije. Yesu ngo aramwegera, apana diplomasi nk'ukeneye icyacumi, apana kubwiriza nk'ukeneye icyacumi n'umubare. Ngo aramubwira ngo umwana w'umuntu aragenda kuko byanditswe kuri we, ariko ngo ishano rizaba ku muntu ugambanira umwana w'umuntu, ngo cyari kumubera kisa ngo iyo abataravutse. Yuda mu yandi magambo iyo abanyoka atarakubyara, iyo abanyoka atarakubyara kitata pastis jowe zere rampre. Muziki yakoze uyu mwana ngo byateye se kuva mu nzu y'ibirori kuko ngo ari yegamiranye na wa mwana, ngo sarinda kuva mu nzu y'ibirori ngo asiga intebe irangaye, ngo amena urugo aragenda aja inyuma y'urugo ngo aje kubonana na wa muhungu mukuru. Ngo ahageze wa muhungu agira gute ngo arasebanya kuri gitangaza, ngo arambwira ngo data nagumye mu rugo ngo umwana wawe w'ikirara ngo wagiye asambana. Bibiliya ntivuga ko yasambanye, Yesu ntiyabivuze. Uyu mwana wasigaye niwe wavuze amakuru ye, niwe wasebanije. Bakristo muzogeza no gusebanya, basebanya bari mu rusengero, basebanya banywa meza. Nakuru utazi gusuka muvuga Ninde wakubwiye ko yagaza asambana? Ko yaraba mu ngurube ibyo gusambana ubikuye he? Kwizara yari muhotoye nibyo byanditswe, ibyo gusambana ubikuye mbihagazeho, none yagaza agira gute ngo akora icyaha cyo gusebanya. Tima muzi cyanyuma cyabaye ngo ananira se kwinjira mu nzu y'ibirori, ngo se ngo aramuheba, ngo aragenda arakingura urugi ngo ararukinga, ngo yinjira mu nzu y'ibirori yishimana n'abatumirwa n'umwana w'ikirara. Umwana samuragwa uryo waruba mu rusengero umaze imyaka, ngo akingiranirwa hanze inzu y'ibirori irakinga. Aguma hanze. Yesu arababwira ngo ndababwira ukuri ko bakoresha bikoro ba Matayo n'abazakayo bazoza binjire, bamaraya ba Mariya n'abandi bazoza binjire mu bwami bw'Imana. Mwebwe mwaraje hano ngo murakijijwe, muzokingiranirwa hanze. Urinde muri abo bana, urinde muri abo bana, urinde muri aba bana. Ngo byarangiye urugi rukingwa ari hanze, ngo abandi binjira mu nzu y'ibirori bishimana n'umwana w'ikirara. Barya bagumye mu rugo, abavuye hanze baraza bakatubwira ndetse inzoga, ariko nturatubwira kwiza ndetse abagore babandi turabivuga. vepa Ninde wumva ko yavaho yarari hatabereye tumusengere ni wo mwanya, va hasi n'amaguru yawe tugusengere. Mwamba uliopasuka
ndani yako maji yale damu ile itoka mavu yako iwe dawa ya kupona ubaya wangu iwe dawa abana b'ikirara bazova ku gasigisi n'akanyanga baze batambuke babishoka binjire mu bwami bw'Imana. Abanywa tabi baracyaviriya Yesu arabategereje arabazi. Bazoza batambuka abayumbe benshi, abayumbe basigara ahangaha kugeza inzu y'ibirori ikizwe ndani ya shika msalaba sina kitu imuchafu kwa maisha yangu hata roho hata sasa itwa mbele ya mfalme wangu mwamba uliopasuka Itare chimana Hallelujah. Yesu karagenda genda kiza. Oh, hallelujah. Yesu karagenda genda Oh, akiza. Jesus. Umugenderera abandi Anje tuzinge Yesu mukiza uvukonganya umugenderera ufukamira Yesu mukiza we Yesu mukiza we uvukonganya
urimo urashaka izazimiye. manigira neza Ugenderere abamama baraha, uri umunyembaraga ugenderere abapapa baraha, izina ryawe niwo munara ugenderere abatsinzwe mu mitima, adizafeni pre trade zavaya kasi imbabazi zawe zihora uzura abapfuye mwana, babare usubizemo intege abarushe n'abaremererewe, asandi Imana Yesu ubereshe ijambo ryawe mwana, asandi mukiza ubabarire Mana y'ibambe n'imbabazi. Mu burakari wibuke kubabarira Mana ya Israeli. kore muri za mbabazi zawe Katika wingi wa ghadhabu Mungu kumbuka rehema. zimwe wahoranye kuri Wa Mana we wibutse imbabazi zawe mwana, oh yes ubabarire ibyaha n'ibicumuro bagendeyemo. Jesus Christ Ubereshe ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri Mana y'imbabazi. awundi okora Ubabarire aba mama. oh Ubabarire ibyaha byabo. data wera Ubambike umwenda w'umutima ukwiriye muri cya gitondo. Teni press Ubakureho ibizinga no mu kanyari. presa la Ubakureho agatsembwa. geza Ubatunganirize kuzagusanganira uje mu bwami bwawe. Mana yugize Ubarinde kuzakorwa n'isoni wa munsi wa nyuma. aye Amazina yabo yandike mu gitabo cy'ubugingo mwana. oh Baragutakiye kundiba y'umutima. oh baba Bahagaze imbere yawe bakubwira mu mutima ikintu mwizina. oh yes Aho bagoretse, aho bacumuye, Hallelujah. ibibambitse ubusa, ibizinga n'imyanda bibariho. Umva amajwi yo gutaka Mana. zana imbabazi zawe Umva amajwi yo gutaka kwabo mwana. mwami Mana Turi imbere y'intebe y'ihongerero. mwami Mana Turi imbere y'intebe y'imbabazi mwana. yakomeye data Turi imbere y'intebe yawe y'inganje Imana ya Urukundo Israeli. n'imbabazi mukizo kizo Turapfukamye, turagutakiye, turababaye. Turakwinginze ngo ubabarire Mana y'imbabazi. oh hallelujah Ubabarire abapapa mwana. Amakimbirane yo mu mutima. asandi Yesu Kukureka ntacyo utabakoreye. Kukugomera ari wowe Mana yabo. Kukwibagirwa warabakijije akaga. mwami mwiza Kugutera umugongo. Mana nzima we Ubababarire mwana. hari imbabazi wari ufite Ubeze mwana, ubeze mwana. mwami Mana Waravuze ngo ibyaha naho byatukura tukutuku. Ngo naho byasa n'umuhemba. Mana y'imbabazi. oh Mana y'imbabazi. Lord Ubababarire Mana. Ubababarire mwana. Ubababarire mwana. Mana ikora byose Ubandukure mu gitabo cy'urupfu bose. oh Ubandike mu gitabo cy'ubugingo. oh yes Ubwo umukwe azamanuka ahamagara amazina yabe, bazumva amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bazagusanganire mwana, bazagusanganire mu kirere, bazagusanganire mwana w'intama w'Imana. gitare cy'ubugingo we Yewe Mana y'impuhwe n'imbabazi, uguhungiyeho Mana wirengagiza ibyaha bya kera n'ibyavuba, ubwo imbabazi zawe wirengagize gukiranirwa kwabaye ku manywa na nijoro, ubushwambagara n'ibizingi bibambitse ubusa. hallelujah Ubezesha amaraso y'umukiza, mwami Mana uberesha amaraso yawe mwana, mwami Mana bezwe muri rya riba ry'amaraso y'umwana w'intama Tiba! w'Imana. lila Mwami ndagushimiye kuko ubabariye kandi ubejeje. Ndagushimiye kuko ubatunganije, ukabereza kuzagusanganira, ukabereza kuzabona ubwami. Icyubahiro ni icye cyawe kuri ya ntebe n'umwana w'intama w'Imana, Hallelujah. none niwe bidashira. Amen. Amen. ukomeye amashyi